ملیر ایکسپریس وے جوڑ کنک بوگائیں آئیے زدہ پیدا کی تو یہ حوالہ مگدنے کہ ماں وستگیں روچا ایک پروگرامی کتگا دمگ ایم پی اے میں نے کہسنا آہا نئی صدقی داتا کہ لائبریری چھوڑے تاوان نرسی وہ لائبریری رکھیں نک بھی تو ہمیں اور لائبریری ذمہ دار کہستا آہاں کو گندنند کو تھا تو لائبریری رکھیں نک کہستے بلوچ راج ذمہ داری ہیں وش نیوزہ میں ہوتی ذمہ داری پورا کن گائیں میں کوشش کریں کہ لائبریری کہستے ہیں کراچی مڈی برک کی بلے ودی کے دنیا تو کم گندے کے چونکہ میں گپ کو ودی اما دیما شتگی ملک یا سیولائزڈ کنٹری ہیں جو کہ چائنا امریکہ ہے دیکھیں ملک کا تو ادھا ودی کے ادھا آبادی ہم پاکستان آبادی اچھی گیشیں آئی او ایس جوڑ کنک بہاں یا ایکسپریس وے جوڑ کنک بہاں تو آبادی رکھیں نگے ہم کوڑی کوشش کنک بھی ودی کے آبادی زیادہ کے تو آئی او ایس کہستے ہیں ڈائیورٹ کنک بہاں تو کپتان بڑھ جائیں یہ والا میں ممبرداری کن گائیں احمد اقبال بلوچ صاحب کے زبان حوالہ دومی نمگا زمین یا مگنے کے پراپرٹی حوالہ تو چیزیں یہ ایکسپرٹیز ہیں آئیے گوئی حوالہ گیشیں گا پتران کنی السلام علیکم سر وعلیکم السلام سرتی باز میں نتواری میں چونکہ لائبریری سید ہاشمی ریفرنس لائبریری حوالہ گپ کن گائیں تو یک ترست سے یک بیمی امید ایمات کا کہ ملیر ایکسپریس پہ جوڑ کن گائیں تو لائبریری ہم آئیے زدہ کے تو لائبریری اہمیت اور ارزش تے آئی بابتا ما دیمتر دیگو گپ کنے تو میں تراچی بنیادی سوال ہمیشہ ہیں کہ یہ ودے ملیر ایکسپریس وے جوڑ کنک بو گائیں تو اگاں لائبریری اشیے زیادہ پیدا کیں تو لائبریری رکھیں نگے حوالہ سندھ سرکار یا وفاقی حکومت چی کنگین تو یہ حوالہ قانونی نکات چیاں الطاف صاحب بعض منتوار ماں لائبریری وقت ایک ممبر ہے افتا سید ظہور شاہ ریفرنس لائبریری ماں وقت ایک ممبر ہی ہیں اور یہ ممبر حیثیت ماں گپ کرنے بولتے کہ ہیں کہ ان بعض نظر کابشہ استاد صبا دشتیاری صاحب کیا یہ ریفرنس کتاب جا اور لائبریری جوڑ کو دا اجزا تک اور مروچی تک ادھا چھے بازے مردم جو اس کے علم بھی در پر گیا اور دیگر پروگرام بھی بہ گیا اور بلوچ شاگرد تو کا یہ وسیع یک بعض منفرد حیثیتیں اور اہمیت یافتی دومی کا پرمیشن کہ ہنچو مرچی باندھا گپ ہوا گئے کہ لائبریری جو تھے ملیر ایکسپریس سے زدہ آئے گئے تو بعض منی حساب تو کا اس شک خطرناکی صورتحال ہے لائبریری جو ہستے ہیں یک مردم یہ گیسٹ نہیں بالکل ترقی یافتہ ملکانہ اما مردم گیسٹ اگر ہائی وے سرا کے اگر آپ باہر نکا برا مز آئیے دیکھ بھی حکومت آئیے دا لیکن ہوتی اگر گیسا با نکا تو ہائی وے یہ نمگچے نمگچے ترینک با بالکل تو انسانی حقوق ایک کا ارزش اور اہمیت ہے دومی کا پمیشے مئی ملک تو کا انچے باز قبر استا انچے باز مزار استا جو رائے بچے آئے گیا تو راہ جو ہستے ایک رچے کے رچے گوازنک بوتا قبر پروشک نبوتا تو اگر یک نفر یہ قبر پروشک نبی کہ یہ اخلاقی حوالے سے مردم سے شاید نہ سمجھ گیا تو ایک کرے مزنے لائبریری ہے جو لکا مردمانی تعلیم ذریعے ہیں آیا صرف ایک گوشک روشک تو دور ہے گپے صرف ایک گوشک کے ایک جو ہستے منظم کنک بھی ایک جو ہستے پروشک بھی ایک زدہ آئے گئے خالی ایک گپ منی اندازے مطابق یک بعض مزنے دہشت علامتیں یہ اچھی دہشت علامتیں کہ مردم یہ بارے گپ کرنے گیا سوچ کرنے گیا منفی پروپاگنڈا جو ہستے اسی طرح بیگ شروع ہے بندہ سے بالکل دومی کا پمیشے پاکستان یک ترقی یافتہ ملک ہستے ادا سپریم کورٹ یا ادا ہائی کورٹ یا ادا دگا عدالت ہستا یک کے تو منی بلوچ راج اور لائبریری جو واہندہ یہ لائبریری جو کار مستیرا یک پٹیشن فائل بکنا ہائی کورٹ آف سندھ کہ مارا ایک خدشہ ٹھیک ہے اور اشیا اسٹے کنک بھی یک کے تو اشانی ذمہ داری ہمیشہ اگر یہ حوالہ چھے کسی منع کار بندگ روکی ماں ہم حاضر ہیں منی لیگل ٹیم بھی حاضر ہے کہ ماں ہائی کورٹ بروئیں اور پٹیشن فائل پہ کریں کہ اشیا جو ہستے ہیں
दारक बीबी या पुरुषक मबी और इशिये जो अच्छी प्लान असतं हा प्लान पब्लिक कनक बेबा अगर सरकार एक उची के ये जो असते पुरुषक नबिया गए अंचु जिक्की के रोचा बावे सियासी राशु नाना गप को शे सरा तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध या मा इदारा एक नोटिफिकेशन है जारी बिका कि ये लाइब्रेरी नुकसान एच डॉल नबी जब तक ये कार नबा तो मर्दुमानी दिले तो का हमें खदशे हमें खौफ है हमें बिम्मे के बल के मई ये लाइब्रेरी जो हस्ते बांदा जो हस्ते खलास कनक बीबी या ये हाईवे जद तो का बहते मनी अंदाजा मुताबिक यक बाशऊर माशरतों का हाईवे से ज्यादा जरूरी लाइब्रेरी है हाईवे से ज्यादा जरूरी लाइब्रेरी है पर्चा के हाईवे अगर हमें का मर्दुमाना सपोर्ट करने गए आइए ची गेश लाइब्रेरी जो हस्ते मर्दुमाना सपोर्ट करने गए तो मनी दस्तबंदी गो हमा मर्दुमाना चे हमा जो लाइब्रेरी है कार मस्तेरा या हमारी अजीम दहकान साहब हमारी होती जमीन जो हस्ते बेमुल्जा ये कार्य खैर वास्ता दाता आइए हम जिम्मेदारी हमेशा कि गवर्नमेंट के हवाले अच्छे वती जमीन ना रखी न गे हर जौद कुत्का बिका आया आइए नोटिफिकेशन अतका आइए कोई खबर अतका पर्चा के जमीन जो हस्ते ये पट्टी अजीम दहकान साहिबेगे और लाइब्रेरी हमारी तास्ते अगर अजीम दहकान साहबा ये जमीन लाइब्रेरी अदा था तो आज लाइब्रेरी कार मस्तेरानी जिम्मेदारानी कार हमेशा कि सियासी मामला सर अमरुआ कानूनी मामला सर अमरुआ कानूनी मामला हमेशा क्या हाई कोर्ट रुजू बेकना वती टीम में पूछता करना ताकि एक कार धारक बीबी माई सरपत बा खुदा मका एक अंगा लाइब्रेरी प्रोचक तो धीरे गप्पे ये खाली अबर पे गया ये भी एक बात मजने अलमिया पाकिस्तान वास्ता बलोचानी तो का वधी बुतका हंचू भी बाद मसला आस्ता बलोचा में सरपदा के मई गुमा इंसाफ नबी गए तो ये लाइब्रेरी प्रोचक अच्छे आईनी ये गप्पा मजीद जो हस्ते ना ताकत और तकवीत रहती है जी तो सर अंचु का अजीम देखान सब तराज पे सर मेरे को लाइन सर गप्पन गा तो आइए गोशका के हमें बलोच एरियाज के हस्ता या मैं बलोचानी ज़मीन तो रोज़ ज़्यादा पैदा का या इशिया ची पुश्तो देम देगे कौमा तो रखे न बुआ गा इशिया शुमा चिपे हम चाह रहे अच्छा ये पता एक सियासी सवाल है और एक मर्दुम ये जो हस्ते वती गप्पे पाकिस्तान तो का आइन मौजूद है कानून मौजूद है आइए मुताबिक रवन लूटी अगर आईने तो का कानून तो का ये इजाजत हस्ते के मर्दुमानी जमीन जो हस्ते सरकार जो हस्ते एक्वायर कन थे पर्चा के हर मर्दुम या जमीन रसी कानून मुताबिक 99 साल लीज रसी लेकिन आइए तो का भी ये गुंजाइश मौजूद है कि अदालत रुजू कुत का कि मनी गुमा ये ज्यादती बहगे मनी गुमा नाइंसाफी बहगे दिगरे गुमा ये बहगे जागा दिगा भी हस्ता और ये मनी जागया जो हस्ते ना बरगे जौद बहगे तो आई करे अख्तियार हस्ते और कानूनी राह जो हस्ते हमारा दूरंग लूटी और ये लाइब्रेरी जो हस्ते ना रख के रंग लूटी जी तो सर दो मिनट में के तो हम गप को तो मांगने के मल्ली रे मैंने MPA तो हमा मर्दमा के हस्ते उठता तगा ये होता पार्लियामेंट असम्बली ऐसा तो माम सवाल को तक तो हमारा श्योरिटी यकीन दानी दातगा को हस्त के रोचा लाइब्रेरी जिम्मेदार के हस्ता लाइब्रेरी कार मस्तरी देगरा मुलाकात को तो आइए हम कुछ तक लाइब्रेरी चोड़ा मुतासर नबी तो बुनियादी तौर पर कहते हैं कि यकीन दानी बावजूद के हस्ते हम खौफ या त्रस्त के हस्ते मौजूद हैं कि लाइब्रेरी अंगा कतरा तो काएँ बच्चा ये जो सियासी नुमाइंदा बयां ये ईशानी हैसियत जो हस्ते आइन और कानून मुताबिक भी ठीक है ये बादशाह नया ये मुल्क वाजा नया ईशानी खाली पोजीशन हमेशा कि अगर यक ऑर्डर हाई कोर्ट बहते हैं ईशानी इलेक्शन के खिलाफ ईशानी मद्दे मुकाबिल बुरो तो ये स्टे है ईशानी एमएनएशिप जो हस्ते स्टे बीतते और बाद जगह में जिसका कैंसिल भी ठीक है तो ईशानी ताकत खाली अमीयत तक है तो ये जज्बात आईनी बिल्कुल शर्रा मैं नसोले सलाम पेश करें गप आईनी बात वशा भले मनी गोशक हमेशा कानूनी राह गिरक बीबी और हाई कोर्ट जो हस्ते अप्रोच करने बीबी
اور یہ جو میٹر ہے یہ میٹر ہے دارک بی اور اشیاء تو کا ایک اب بھی بیگ لوٹی کہ یہ جو انریسٹ پیدا بہ گیا جو بے چینی پیدا بہ گئے شاگردانی تو کا دمگ مردمانی تو کا یا بلوچانی تو کا بچہ کے بلوچ جو ہستا ہے ضرور ریفرنس لائبریری گنا حبے دارا آئینی جذباتی لگاؤ بھی ہستے تو آئیے بنیاد سرا اشانہ بالکل پٹیشن فائل کرنے لوٹی اور دھنی کا تک منی خیلا فائل بھی سے پیشتے رانگو برو ایک ڈمپر ہے یا بلڈوزر برو یا دیر بکا یا یہ دیوارا نقصان بیدا تو ایک کار ساری جو ہستے ایک کار دارک لوٹی جی تو سر چونکہ لائبریری حوالہ یا اہمیت و ارزش حوالہ تو ہم گپ کو بنیادی طور تو ہم ایک ممبری ہے بعض جو ہستے ہیں ممبرشپ کے علاوہ لائبریری تو بعض سپورٹ کتا یا مالی حوالات تو جو ہستے ہیں مگندے کہ تی کما کروا دائشی گما گوم بوتا بلکہ ممبرشپ چی گیش زر شما داتا اگاں چوشی نوبتی بھی ہے یا ہائی کورٹا یہ مردم مروان لائبریری واقدار قانونی رائے اختیار مکنا یا دوردیک بھی لائبریری یا نقصان برسی تو شما چی سرپت بے بلوچی زبان یا بلوچ ثقافت بلوچ لٹریچر چونی مزنی تاوانی بھی ہو اسی رد عمل کے ہستے ہیں بلوچ نے مگا اچھے وڑات کا چاہیے مامی گپا گلشانہ کہ یک مرد وتی گیسا بیگ نلوٹی تو تہذیب یافتہ تعلیم یافتہ ملکانہ ہائی وے آنا ای نے مگا چانے مگا چھ برا کہ یہ مرد اسی گیسا با کنگ نہ لوٹ گئیں آئیے مذہبی تھا ایک بھی تو آوشی ماں با نہ کنا تو انسانی حقوق ہے دنیا تو کا ایک کا اہمیت نہیں ایک کا حیثیت ہے پاکستان ہے تو کا بھی اگا مردم آئین ہے اور قانون بگڑی ہوتی دستہ بیکا اور آئیے سارا فائٹ بیکا کہ ہر پاکستانی شہری آئین اجازت دنتے کہ ہوتی گپا دیما بیاری تو عدالت برو تھی اور اگر یہ عدالت مردم میں نرو تو یہ ایک بات مدنے نقصان ہی بتتے اور ماں مرچی تھی پروگرام حوالے اچھی یہ گوشک لوٹا کہ اگر کسے رو یا مرو احمد اقبال بلوچ وتی لیگل ٹیمیں گونا انشاءاللہ پٹیشن فائل کرتے ہیں ہائی کورٹ آف سندھا کہ ای جو جاگہ ہستے ہیں اشیا ای جیڑا جو ہستے ہیں یہ دارک بھی اور اشیا ایچ ڈولا جو ہستے نا نقصان مرسی اور یہ جو بے اعتمادی جو نہیں آئے گئے ہیں دیما اشیا ختم کرنے کے واسطہ اقدامات چسکنے بھی تو ماں یہ سر پتا کہ اگر یہ لائبریری یا خدا مکان چیزیں نقصان بھی اگر میں نہ کریں نقصان بھی اگر میں قانونی رائے نہ کریں بالکل نقصان بھی تھے تمہارا یاد ہے کہ یک ادھر ایک بلڈنگ یہ ہستا نسلہ ٹاور آگے تھا مردم آباد ہستے تھا درست تھا چونکہ انلیگل تھا تو ہائی کورٹ ہے حکم سرا آئیا مسمار کنک بتا خلاص کنک بتا تو لائبریری جو ہستے ہیں یک لیگل انٹیٹی یک مردمانی جو ہستے ہیں آئیے گنا رابطہ ہیں مردمانی نند و نیاد جا گئے ہیں مردمان کو خبر گیری جا گئے ہیں اخبار وانے کے جا گئے ہیں ایک سوشل چیزیں تو آئیے جو ہستے ہیں من ہمیں سمجھا کہ مئی ملک کے جو عدالت ہیں اشیاء ضرور سپورٹ کرتے ہیں تو ماں منی کوشش ہمیشہ بجائے جذبات رہا ہوگا انگو رہا ہوگا ماں جو ہستے ہیں سٹیپ چست بکنے عدالت بروئیں چاریں عدالت آنگو چے فیصلہ کرتے اور منا پورا امید ہے کہ عدالت اسے اسٹے کرتے جی بعض میں تو سر تو ودکشت مرا شوار بتے مرد چار کو احمد اقبال بلوچ صاحب چکیا کو شکا کہ یقین ہمیشہ کہ قانونی طریقہ اختیار کرنے بھی یا سندھ ہائی کورٹا پٹیشن لائبریری ذمہ دار کے ہستے ہیں فائل بکنا وہی لائبریری رکھنے کے یقین ہمیشہ پر چکے وہ دیکھ قانونی رہبند یا طریقہ اختیار کرنا نبی راہ رہبند چرشی پد مگندے کہ ہم کار کے شروع بھی وہ دیکھ لائبریری زیادہ کے گوڑا یقین دہانی یا سیاسی بیانات کے ہستے ہیں انچیں باؤں اور اس طرح امپلیمنٹیشن چھوڑا کنک نبی چونکہ احمد اقبال بلوچ صاحب کو شکا کہ یہ حوالہ آگاہ لائبریری ذمہ دار نہ رہوں تو وتی لیگل ٹیم شور صلاح پد ایک پٹیشن ضرور لائبریری رکھنے کے واسطہ دائر کرنی اور دومنی مگا لائبریری ہے چونکہ مگندے کے ایک قومی ایک راجی مڈی تو آئیے رکھنا بلوچ راج ذمہ داری ہیں تو بلوچ مگندے کے بلوچستان یا بلوچ سوسائٹی یا دے دیتے کہ دماغا جامنندے بلوچانی درمیانہ چشیں ادارہ بعض کم میں کہ ادا چشیں مزنی پیمانہ یتر بلوچستان کو ہم کرنچیں مٹیریل مواد دس کپاں کتاب ہے یا مگزین ہے اخبار دروشمہ با تو پروفیسر سبد اشتیاری صاحبہ
رکھیں تگاں یا کمڈی بستارہ ادھر کو تگاں تو بلوچ راج کے استیں شیا چھوڑا نہ منی کہ یہ بڑا مسمار کنک بھی اگر شی نوبتی کے تو ایک نفرت یقین کہ یک ہستے نوکیں دوری پدا بندات بھی وشی اثرات کے استیں بعض خراب بود کرنا نظر چاروں کو میں نے کہا مرا شو دپا سلاس بودتا میں التا بلوچ رضاب دی اللہ باؤٹے